Tapi ite ikotin anbi kanal YouTube dia kabe gekat TV web meto nanti eten an nino na unun do nanti eten an alaki onen ente syukur na tuin hamanekam mo kai henati mi beno mam saksi hoam prino tentaku kai bitabi tal na balbal amin. Pak bini menekat anbi menekan Tuhan Yesus. Akhirnya lehat nen anbi nenui ini nak miup tahel tok uis neno. Mabeti anbi kisah para rasul nakanim ela wasam hiut talantia bonone. Maantuk pus niukit mabeti anbi inela wasam sio talantia bonua. Lein hananak mesleka amfain mana mis ok. Ahake neno tunan mes na soitan eno manak niusinak amna nay ma am haik nay miu ume wis neno mam saksi mamu beno in anak nino malasi honis niu ale la minu menekat ambi menekan Tuhan Yesus laisle konane in onle oe honis in ansai piut leka hom ek oe in lanan oe nane mes inaim lanan enati inan saipiu amus neno amsa in an fain on oe honis in manekan an saipiu leka hom eka in manekan oe nane is naim lanan enati nanawon piu ayan saipiu neu masia amus neno mes an meu piu enati leisleko nane nanawon piu neu masia kan mui famasian enati an ek in manekan neu pahpina lasi lei na Paulus an saksi nak leka in antam of in kana benofa an nino mesa hakeneno tunan nem na soitan of nane ma an leo na Paulus enati inaw nai hen saksi wisneno in maneka mansian nek ale lanan henatian eka ama wisneno in maneka mes ama wisneno in maneka nane kaman mui hena kan mi famasian henatian ek natuin leka mansian an ek in amsa mes naim lanan henati lasi lekot nane nan ansai manana dio mansian bitawi wisneno in maneka kameka fa neu it alakit ansai piut neu kit ansai neukit kan pilva mansian ansai ma neukit ananok wo neukit alakit bitabui tal na barbal aknino antu mantian neukit oleh nane makai saat ni kan henati atlai ma sapu kai alkit onen hetuin syukur natuin par prino hemnen okalekot tuntaku kai bitabui tal na barbal amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.